Willkommen Dichtung, was ist passiert? Dobrodošli u Berlin. Danas smo u Berlinu i nalazimo se tu da radimo još jedan serijal POV fotografije. POV, point of view fotografija. Dakle, hodamo gradom, fotografišemo, snimamo i fotke ubacujemo u ovaj video. Nadam se da ćete uživati. Ako imate bilo kakve prijedloge, sugestije, pitanja, slobodno pišite i vidimo se uskoro iz nekog drugog grada, s neke druge lokacije, neke atraktivne destinacije. Peace!